ki khubor ka bate se TV. Sophistication meets style. The stylish trendsetter SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net foodish. Ordar mapi, minwan ramangi hakerdob ying jongpi. Kinong penyak jangan Jets 24/7 kila khot berwe di kinong nya Thuk ar Shaka kiba Kwah ban Kamai hasor bat khapsor baginwan apply ya ke permit lima ke office jangan Jets 24/7 ke ban hajau lan sonalin bat ke badai ke aggregator bening kong hamigalaya nak benta ka diga jing temu ke Jets 24/7 kila dak banta ya ki poster hakeleng gendang ba Shillong kom ke jing ajing tip shikinu kinu kiba Kwah ban Kamai dak ki Thuk ar Shaka. Kani kadi kajing pentepat ba namun tak itu ki riders ki bam tip bat ki bakwa ban apply permit ban Kamai ar Shaka. Pila ban apply ka permit lamba ka office yang ka Jets 24/7 ka badan jayau oper lansunalin ka badai ka legal aggregator yang kami kalia. Menakini sini beladap bat mentah sini rukumjung idang dap post ki posters keleng saudang ka sor Shillong balada pikwa banyo jing tip company pila ban page itu ki posters hang tu finyo ki number phone jong ka office jungi Pila ban call gitu ki numbers. Kublai shibun.